сайфиддин назарзода аксҳоеро аз оши наҳори тӯи писараш нишон медиҳад ки аз тарафи падари арӯс тоҷиддин ҳабибуллоев ташкил шуда буд. дар ин аксҳо 9 нафар меҳмонони нохонда аз оҷонсии зидди фасод мунъакис шудаанд. خود اینها را ما نمیشناسیم. ما اینها را بعداً وقتی که این موضوع بررسی شد، ما وقتی نوارها رو دیدیم، از بین نوارها ما اونها را شناختیم. اونها را ما عموما نمیشناختیم. اونها از کجا آمدن ما خبر هم نداشتیم. намояндагони оҷонсии зидди фасод ки ба гуфтаи назарзода оши тӯйро хӯрданд, ӯро дар нақзи қонун муттаҳам карданд. аввал онҳо гуфтанд ки дар оши наҳор 320 нафар ширкат дошт. шумораи одамонро аз рӯи миқдори оши пухташуда ҳисоб карданд ки ба иддаои онҳо барои беш аз 300 нафар пешбинӣ шуда буд. аммо кормандони оҷонсӣ натавонистанд дар додситонӣ ин рақамро исбот кунанд ва пас он муфаттишон аксҳоеро пешниҳод намуданд ки дар он 243 меҳмонро ҳисоб карданд. дар прокуратураи ноҳиявӣ онҳо як фиреби дигар бароварданд. онҳо чанд дона суратро аз навор гирифтанд و همین صورت ها را با همراهی پسران من خدا حساب کردن به اشتراک ما و همین را اسناد کرده به سود پیشنهاد کردن. сайфиддин назарзода муҳокимаи додгоҳӣ ро бохт. вазифаи директори китобхонаи миллии тоҷикистонро аз даст дод ва ба пардохтани наздики $1,500 ҷарима муваззаф шуд. аммо бештар аз ҳама ӯро доғдор шудани номаш нороҳат кардааст. дар нисбати кори тафтишот ҳам суолҳои зиёде дорад ки бепосух мондаанд. назарзода мегӯяд парвандаи ӯро на кормандони кумитаи дин балки оҷонсии зидди фасод баррасӣ кард. додгоҳ ваҷҳи 2 нафари номаълумро ки ҳатто дар мурофиа ҳозир нашуданд ба инобат гирифт. илова бар ин тафтишот бо гузашти 40 рӯз аз баргузории маросим шурӯъ шуд. من نسبت به اگنتی کروپسیا، نسبت به کمیته دین، نسبت به پروکراتورا من یگان ایراد ندارم. من به شخصانی که این کار را کردن با آنها ایراد دارم. من این ادینه محمدزاده پرویز پیش از همه و رازقزاده حسن که این کار را سر کردن و شخصانی که با آنها همکاری کردن، من فقط با آنها سر کار خواهم گرفت. оҷонсии зидди фасод бо даъво ва муроҷиати сайфиддин назарзода дар сомонаи расмияш посух дод. در سنه 29 ایول سال 2017 در اساس نقشه چاره‌بینی‌های اگنتی جهت رعایت جریان اجرای قانون تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه گروه کاری عبارت از 2 کارمند اگنتی به حدود ناحیه اسماعیلی سامانی سفربر شدند. در همین اساس از جانب کارمندان مذکور در طرفخانه سریز شهر دوشنبه کارهای سنجشی و نظارتی گذرانده شده طبق ترتیب مقرر کرده شده وابسته به ویرانکنی طلبات قانونی مذکور نسبت به سیفالدین نظرزاده و حبیب مواد داخلدار ترتیب داده شده است. назарзода мехоҳад аз болои ҳукми додгоҳ ба зинаҳои болоӣ шикоят барад ва номи худро сафед кунад.